Nuk ka kërkesa të reja nga Bullgaria, por bëhet fjalë për kërkesat nga viti 2022, të cilat I nënshkroi qeveria e kaluar. Këtë e deklaroi kryeministri Hristijan Mickoski pas informacioneve që dolën në opinion pas vizitës së djeshme të presidentes Gordana Siljanovska-Davkova dhe shefit të diplomacisë Timço Mucunski në Bullgari. Mickoski shpjegoi se ndryshimet kushtetuese janë vetëm fillimi I asaj që do të pasojë me kërkesat bullgare. Puna e Komisionit të Historisë nuk është formale, por thelbësore dhe në Bullgari ekzistojnë dallime serioze rreth personaliteteve dhe ngjarjeve kyçe historike, theksoi Mickoski. Не се само промена на уставот и дел од бугарската земјица во преамбулата. Не. Тоа е само почеток. Тоа е само ја отвараме Пандорината кутија. Следи акцискиот план, следи работата на Историската комисија, следи протоколот 2, каде што работата на Историската комисија е само едно од барањата. Таму има можеби 15 на нови барања кои што ние како држава треба да ги исполниме. Така што нема ништо различно тоа што денеска го слушаме, тоа што го слушаме во континуитет од тоа што за жал претходната влада го прифати во 2022 година. Megjithatë, Mickoski thotë se mbetet optimist pas takimit të tij me Macronin dhe Mercin në samitin e Bashkimit Evropian që javën e kaluar u mbajt në Tivat. Јас сум се уште оптимист. Кога станува збор за разговорот кој што го имав со канцеларот Мерц и со францускиот претседател Макрон, затоа што го разговаравме на тој состанок е сосема различно од тоа што е разговарано на вчерашниот состанок. Така што ние мора да бидеме оптимисти и да работиме, истовремено да ги штитиме македонските национални интереси. Presidentja Siljanovska-Davkova dje në Sofje, pas takimit me homologën e saj Jotova, konfirmoi se Bullgaria pret përmbushjen e kërkesave nga protokollet e Komisionit të Historisë. Не се во прашање само уставните измени, туку се во прашање и други барања поврзани со протоколите што произлегуваат од работата на двете комисии, односно на Историската комисија. Ndërkaq që ambasadori Rokas dje theksoi se ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen për antarësimin në Bashkimin Evropian, ndërsa sa I përket non-paperit gjermano-francez, tha se ai nuk mund të zvendësojë procesin negociues I cili fillon me hapjen e klasterëve.